Militer Rusia merilis rekaman drone pasukan Dnepr menghancurkan pos pengamatan Ukraina di tepi kanan sungai Dnepr. Pilot UAV grup pasukan Dnepr dengan panggilan Baltika menceritakan serangan drone sangat akurat karena terpantau kamera pengintai. Serangan menyerang pos pengamatan AFU di tepi kanan sungai Dnepr. Musuh tidak sempat menghindar karena serangan datang tiba-tiba, ujarnya seperti video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 16 September. В целом занимаемся поиском противника, позиций, техники. После поиска передаем данные на вышестоящий штаб, проходит решение, и дальше уже расчеты поражают выявленные цели. Наблюдательные посты противника, пункты временной дислокации, техника и контроль перемещения техники противника по направлению. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.